egun on guztioi, ongi etorriak eta eskerrik asko hemen izateagatik. Lehenengo asteko esango dizuet, Gobernu Kontseiluak N1 eta 15 errepideetan erabiltzeagatik kamioentzako kanona ezartzeko foru arauaren aurreproiektua onartu duela. Aldundiak batzar nagusien aginduz, bide eman zion N1 eta 15 bidesaria jartzeko eskariari. Gure errepideetako mantentze gastuei eta hobekuntza gastuei aurre egiteko. Auzitegi Gorenak, dakizuen bezala, bidesari hori ahalbideratzen zuten foru arauak indargabetu egin zituen. Bai lehenengoa eta bai bigarrena. Eta atzerriko garraiolarien aurkako ustezko diskriminazioa argudiatu zuen bietan. Auzitegiarekin bi kasuetan ados egon ez arren, argi esan genuen bete egingo genuela epaia eta urte amaierarako foru arau berri bat egiteko konpromisoa hartu dugu. Hau da, prestatu eta gero batzar nagusietara eraman eta han urte amaieran onartzeko konpromisoa. Azken finean, gure egin beharra delako Gipuzkoaren interes orokorraren alde egitea, hori defendatzea eta batzar nagusi hauek hartutako erabakia betetzea. Bakizuen legeak, foru arauak, batzar nagusietan egiten direla. Eta guk ejekutibo bezala bete arazi egin behar ditugula. Oraindik ez dugu jaso epaitegiaren ediktua. Jasotzen dugunean, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko da, eta berehala etengo diogu bidesaria kobratzeari. Bitartean, indarrean dago 6/2018 foru araua. Hau da, batzar nagusiek onartzen dituzte foru arauak, normak, eta ejekutiboak ezin ditu bertan bera utzi. Beraz, indarrean baldin badago oraindik kobrantza sistema, da epaitegietatik ediktua, argitaratzeko ediktua iritsi ez delako. Eta iritsi orduko, gure konpromisoa hartu genuen hasieratik, beti izan den bezala, foru aldundi honetan, epaia bete egingo dugu noski, berehala, baina horren zai gaude. Hori da, kobratzen jarraitzeko arrazoia. Foru araua betetzera behartuta dagoela ejekutibo hau, gobernu hau. Bestela, gainera, delitua izango litzake ez betetzea. Hirugarren foru araua jasotzen duena esplikatuko dizuet gutxi gorabehera. Naiz eta gero jakingo duzuen zehatz-mehatz txikikeria gehiagorekin batzar nagusietako tramitazioan. Orain, esan dizuetan bezala onartu du foru gobernuak aurre proiektua eta ja datorren aste honen bukaeran edo joango da batzar nagusietara eta hasiko dango tramitazioa eta eztabaida. N1 eta 15 osoan izango da kanona, dakizuen bezala, hau da, ez da tramo bakar batzutan kobratuko, peajera lotuta egongo da N1 osoa, errepide osoa, eta osoa esaten dudanean da mugimendu guztiak peajepean egongo direla, eta 15ean baitaren noski Gipuzkoako errepide zatian. Lehen edo orain, gaur egun oraindik indarrean dagoelako bigarren foru araua, 19,18 kilometro kobratzen genituen edo kobratzen ditugu. Eta proposatzen dugun foru arau berri honetan, 76,35 kilometro izango dira peajepean edo bidesaripean. Hau da, N1 osoa eta 15 Gipuzkoako zati osoa. Etxegaratetik Lasartera, da N1, eta Nafarroako mugatik Astigarraga A15. Horretarako, hemen badakizue N1 errepide oso konplikatua dela,
lotune asko ditu, herri asko bizi dira inguruan, eta 32 lotune dira guztira N1 eta 15 hartuz. Batez ere, gehienak noski N1-ekoak. Gaur egun ditu 3 arku jada jarrita Etxegaraten, Andoainen eta Astigarragan. Eta horrekin batera beste 4 arku jarriko ditugu. Bat N1-ean Itsasondon, bestea Tolosan, eta bestea Lasarte Horian. 15ean bakarra jarriko dugu, Onjoilar tuneletik gertu. Honekin batera, arku hauekin batera, 109 banderola ipiniko dira. Zer dira banderolak? Dira estruktura sinpleagoak, semaforo bat edo farola bat izango balitz bezala, L inbertitu edo alderantzizko L bat bezala, baina horrek ere arkuak dituzten sistema guztiak izango ditu, bai matrikulak irakurtzeko eta baita ere ibilgailu guztiak detektatzeko eta ze motatakoak diren bereizteko. Elementu guztiak edukiko dituzte. 109 banderola esan dut, 20 A15ean izango dira. Banderola hauek jartzen dira, lotune horietan esan dut 32 lotune daudela, baina lotune bakoitzean mugimendu desberdinak egoten dira, batzutan 2, beste batzutan 4, eta orduan mugimendu guztiak peajearen barruan sartuta egongo dira, detektatuko dira danak. Beraz, esan dudan bezala 15ean 20 banderola eta N1-ean 89. Lehen esan dudan bezala errepide oso komplikatua da mugimendu guztiak kobratzeko, guk hasieran egin genuen planteamentuan, eromena iruditzen zitzaigun hainbeste kontrol egin behar izatea, eta egin genuen aukera izan zen tramu batzuek kobratzearena. Hori ezin izan dugu aurrera eraman, 2. aldiz ere saiatu ginen, beraz ez daukagu beste irten biderik. 12 hilabetetan sisteman martxan egongo da. 2023 hasieran, 2022 bukaera 23 hasieran, indarrean egongo da foru arau berria. Hau da, aurten 2021 bukaeran onartuko da foru araua, gero lizitazioa eta adjudikazioa egongo dira, obra zibila eta baita ere teknikoa, bai softwareak eta elementu guztiak jartzeko denbora behar da. Beraz, lizitazioa, adjudikazioa eta ejekuzioa martxan jartzeko beharko dugu beste urte bete. Horregatik, esaten dugu, 2022 bukaeran edo 2023 hasieran hasiko ginatekela berriz ere kobrantzarekin. Tarifak, egunkarietan eta zenbait garraiolarien ahotan eta baita beste alderdi batzuen ahotan entzun ditugu, nik uste dut zarata handia egon dela honen inguruan eta argitu nahi dut kilometroko tarifak berdinak izango direla. Hau da, orain gaur egun, bai lehenengoan eta bai bigarrenean genituen kilometroko tarifa berdinak. Baina noski, eta tarifak hau dira 3,5 tona eta 12 tona arteko kamioientzat, 0,22 kilometroko, hau da, 22 zentimo kilometroko. Eta 12 tonatik gorako ibilgailuetan, 0,28. Zenbateko hauek azpiegitura kostuak berreskuratzearen arabera finkatzen dira. Eraikuntza eta ustiapen gastuak, kanonaren kudeaketa, azpiegituraren garapena eta mantentzea ordaintzeko, ez? Eta diru sarrera horiek non zertan erabiltzen dira, horretaz gain, kanonarekin bilutakoak, kanonei lotutako errepideetan inbertituko dira baita ere beste gauza batzutan. Adibidez, hobekuntzak, obrak, adibidez, 15 tunelak, ari garela konpontzen 15 tunelak egokitzen direktibara,
baina 2023tik aurrera oraindik geldituko zaizkigu batzuk konpontzeke, eta hoiek ja izango lirateke peaje honen kontura, ez? Bidegiren esku geldituko lirateke. Hauek aurreikusten dugu oraindik 35 milioi beharko dituztela, 2023tik aurrera, konponketa hauek. Gero baita ere badakizue Bazkardon Andoainen beste lotune berri bat egin behar dugula, hobekuntza, trazadoaren hobekuntza handi bat, eta gaina arazoak ditugu momentu honetan trafiko pilaketak egoten direla eta horre ere proiektu ambizioso bat proiektatzen ari gara jadanik. Alternatiba azterketak egina daude, proiektuaren idazketa orain hasiko dugu, berehala, eta aurreikusten dugu 23tik aurrera ja ejekuzioa hastea. Proiektu honen zenbatekoa gutxi gorabeherakoa, ze proiektua egin arte ezpaida jakiten ziur, 45 milioitako kostua da. Eta gero badakizu baita ere Enebatak badituela beharrak, pantaila guztikoak eta zarataren aurkako neurriak hartzeko, ez? Daukan trafiko kantidadearekin. Eta, erabileraren araberako ordainketaren alde egiten duten Europako politikak betetzen ditugula ziur gaude, foru arau berri honekin, proposamen berri honekin. Hau da, errepideen mantentzen lanak erabiltzen dituenak ordaintzea, isurketa kutsatzaileak murriztea, eta politika iraunkorrak ezartzea, ez? Garraioaren politikak iraunkorrak ezartzea. Badakizue, nahiko saltza izan degula peajeak direla eta, baina gogoratu behar dut, estatuan lehenengoak izan garela, ez? Lehenengoak izan ginen, erabileraren araberako ordainketa sistema edo ordainketa politikak ezartzen. Nafarroan, Bizkaian eta Araban ere, zorionez, jada bidean daude. Konkretuki, zehazki, Bizkaian jada lizitatuta daukate sistema osoa, errepide desberdinetan bidesaria jartzeko sistema osoa, Nafarroan ere hasi dira lizitazioak egiten, bai Nafarroak eta bai Bizkaiak gure eredu berdina jarraitzen du, guretik ikasi du eta gure eredu berdinarekin egingo dute implantazio hau, eta Araban ere bidean daude, ja bukatzen daukaten ponentzia. Europak urteak daramatza erabileraren araberako ordainketak aplikatzen. Europako estadu eta herrialde gehienetan, badakizue, garraiolariek ordaindu egiten dutela. Gaitasun handiko errepideetan, ila denetan, 3 ezik eta ez dira transeuropear ardatzekoak, beste danetan ordaindu egiten dute kamaiolariek, garraiolariek. Eta beste alde batetik, hau ere oso garrantzitsua, eta guk hasieran esaten genuena, Europak behartu egin du Espainia ere, Espainiar estatua, 2024ko peaje sistema bat implantatua izatera. Hau esan genuen, etorriko zala, gu ginela lehenengoak, baina besteak etorriko zirela, naiz eta jendeak ikusi barrerak nola altxatzen ziren eta hori konzesioen bukaeraren erantzuna besterik etzan, baina hau da errealitatea. Ezin da, nik uste dut, ezin da evidentzia ukatu. Eta evidentziak dio Europako politikak errepideak mantentzeko eta ingurumena zaintzeko, emisio kutsatzaileak murrizteko eta politikak jasangarriak ezartzeko erabileraren araberako ordainketa bultzatzen duela. Gu izan gara, Europako zuzentaraua estatuan ezartzen hasi garen lehenak esan bezala. Eta garraiolarien gaitzespen zorrotza izan badugu ere, Europako gainerako herrialdetan erabileraren arabeko ordainketa betetzen duten arren, kamioi hauek, beraiek, hemengo estatuko
kamiolari guztiek betetzen dute hau Europan, eta hemen ukatu egiten dute eta kontra daude, eta baita ere desengainu judizialen bide konplexu batetik ibili behar izan badugu ere, epai bakar batek ere ez du esan, erabileraren araberako ordainketaren politikak ezarri ezin ditugunik. Hori argi esan dugu behin baino gehiagotan, eta argi geratzen nahiko nuke gaurkoan ere. Hori esan da, segurtasun juridiko handiagoa eman nahi diogu 3. Foru Arau honi, eta horregatik zorrotz beteko ditugu aurreko epaiak. Hau da, epaiak kontutan hartuta egin dugu Foru Arauaren testuaren proposamena. No se puede negar la evidencia, y la evidencia dice que la política europea para el mantenimiento de las carreteras y el cuidado del medio ambiente, la reducción de las emisiones contaminantes y la implantación de políticas sostenibles pasan por el pago por uso. Nosotros hemos sido los primeros en comenzar a implantar la directiva europea en el Estado. Y a pesar de que hemos tenido el rechazo frontal de los transportistas, que a su vez, por cierto, cumplen el pago por uso en el resto de Europa, y de tener que transitar por un complejo camino de desengaños judiciales, ninguna sentencia ha dicho que no podamos implantar políticas del pago por uso, que no podamos implantar peajes. Dicho esto, queremos dotar de la mayor seguridad jurídica a esta tercera norma foral y por eso seremos escrupulosos en dar cumplimiento a las sentencias. Es decir, nosotros hemos basado la redacción de la nueva norma foral cumpliendo escrupulosamente las sentencias. Horixe da principios adierazi nahi nizuena, eta hemendik aurrera, de aquí en adelante, ya las preguntas, galderak, nahi duzuen galderak erantzuteko prest nago. Bai, egunon, nahiko nuke gazteleraz ere esatea legia oso tarte nahasia dela nazional bata, nola 32 erotune dituen, horrek zer eskatzen duen, arku berriak, beste diralako poste horiek gazteleraz azalduko bazen ditu, eta horiekin batera CP-tan gabiltzan, bai, 10 hilabete beharko dituela behin onartuta gero, eta hori mesedez erdez esango zenu, eskertuko nezuka. Sí, la tercera norma foral recoge, hoy en día todavía está en vigor la segunda norma foral. Si están sujetos a peaje 19,18 kilómetros, la nueva, la tercera, la que hemos propuesto y que se tramitará en breve en Juntas Generales, va a someterse a peaje la totalidad, es decir, 76,35 kilómetros de Etxegarate a Lasarte en la N1 y de Nafarroa de la Muga con Nafarroa hasta Astigarraga en la A15. Son 32 enlaces. La N1 sobre todo es una carretera muy complicada para controlar todos los tráficos. Por lo tanto, son 32 enlaces, 4 pórticos nuevos, 3 en la N1, además de las que ya existen hoy en día, los 3 que existen, los pórticos nuevos irían en Itxasondo, Tolosa y Lasarte Oria. Y en la A15, un arco más, un pórtico más, que sería cerca del túnel de Onjoilar, que está en el término municipal de Villabona. También el nuevo sistema contará con 109 banderolas, que son estructuras más ligeras, estructuras más simples, pero con la misma. Estas son para controlar todos los movimientos de los enlaces, porque cada enlace puede tener 2 movimientos o puede tener 4 movimientos, dependiendo del sitio. Y estas banderolas son estructuras parecidas a una farola o un semáforo, como una L invertida, y estarán, desde luego van a tener toda la equipación que tienen los pórticos para detectar a los vehículos, el tipo de vehículo que es, y también las matrículas y la forma de pago, los tags. 12 meses para la implantación del sistema, principios del 2023, entendemos
finales de 2022 o principios de 2023 entraría en vigor. Es decir, la norma foral prevemos que se apruebe a finales de este año, de 2022, y después de la consiguiente licitación de la obra, que hay una obra civil importante con todas estas banderolas y arcos, y también todos los equipamientos técnicos de cámaras, software, láseres y demás, necesitaremos un año aproximadamente entre licitar, adjudicar el proyecto y ejecutarlo. Por lo tanto, prevemos que el cobro empezaría finales de 2022, primeros de 2023. Ez dakit hori nahikoa daizu horrekin, Asier? Vale. Ni beste galdera bat neukake, kamioilariak esaten ari dira bidegabe edo ordaindu omen duten diru hori nola itzuliko ote zaien. Beraiek eskatzen dute automatikoki kobratu zaien ez automatikoki itzultzea. Ez dakit hori mahai gainean duzuen, ala lehenago aurreratu izan duzuen bezala epaitegin bitartez egin beharko duten eskaera hori. Bi hizkuntzatan esaz. Bai, kamioilariek kobratutakoa orain arte ez da ilegalki kobratua. Sententziek ez dute, sententzia bakar batek ere ez du ezer esaten dirua bueltatu behar denik eta horrelako ezer. Hori aztertuta daukagu eta beraz ofizioz ez dugu diru bueltaketarik egingo. Bakoitzak eskatu egin beharko du, uste baldin badu horretarako arrazoiak badituela, eta tramitatuko litzateke bakoitzarena banan-bana, ze tramitazio hauek banan-bana joan behar dute, ezin du elkarte batek tramitazio guztia egin. Erderaz esateko, en cuanto a la devolución del dinero a los transportistas, que tanto se ha hablado, tenemos que tener en cuenta que no hay ninguna sentencia, ninguna de las sentencias habla de este tema. Todos los peajes cobrados hasta ahora han sido legalmente cobrados y nosotros no vamos a actuar por oficio. Por lo tanto, si alguien pudiera creer que tiene razones y argumentos según la ley para devolvérsele el importe de lo pagado hasta ahora, tendrá que hacer la reclamación y tendrán que hacer la reclamación de uno en uno. Es decir, no pueden actuar las sociedades o las diferentes entidades en nombre de todos los camioneros, sino que las reclamaciones serían de uno en uno. Reklamazio horiek lehenengo diputazioan egin behar dira, edo bidegin. Bai. Beste galderarik? Bidegin, epaiteketan ez? Ez. Reklamazioak egin behar dira bidegin edo diputazioan. Diputazioan tramitatzen ditugu horrelako espedienteak. Baina reklamazioa noski guri egin behar digute. ¿Están esperando la notificación del Tribunal Superior para dejar de cobrar? ¿Cuándo lo prevén? ¿Va a ser una cosa inmediata el mismo día que se publique luego en el Boletín Oficial de Guipúzcoa? Pues nosotros lo esperábamos mucho antes. La verdad, si quieres que te diga la verdad, mucho antes. Porque normalmente suelen ser entre 10 días, un mes como mucho, pues ya están tardando unos cuantos meses y todavía no nos ha llegado. No tenemos ni idea por qué, no tenemos ni idea cuándo llegará. Nosotros hemos pensado que podría ser porque teníamos recursos, todavía estaba vivo el caso, estaban los recursos en el Tribunal Supremo. Ahora que ya se ha dilucidado el segundo recurso y lo han inadmitido, pensamos que podría llegar, que debería llegar ya el edicto. Es verdad que nosotros también hemos interpuesto un recurso en el Tribunal Constitucional, pero me imagino que el Tribunal Constitucional puede tardar, pero muchísimo. Me imagino que el edicto llegará cuanto antes, en un par de semanas, 3 semanas, no sabemos.
No sabemos porque no tenemos ni idea, porque tampoco nos dan ninguna información sobre esos trámites judiciales, ¿no? Pero nosotros esperamos que cuanto antes. Estamos esperando cuanto antes, porque nos encontramos en una situación como Ejecutivo que sabemos que hay una sentencia para ya anular lo que es el peaje de hoy en día, pero tampoco podemos incumplir una norma foral, porque sería un delito. Entonces, nosotros no podemos paralizar el peaje como Ejecutivo, tenemos que esperar a que llegue el edicto y publicarlo en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Sabéis que cualquier norma, cualquier ley, cualquier decreto, hasta que se publica, no entra en vigor. Todo esto tiene que publicarse. Entonces, estamos esperando al edicto para publicarlo y, como os he dicho, bueno, cuanto antes mejor. ¿Bai? Bueno, nik jaso nuen 3 nere kontra eta bidegiko administrazio kontseiluaren presidentearen kontra, hau da, ni baita ere, denuntzia bat jarri zuen, eta egin zituen, eskatu zituen argiketa batzuk, eta ez dakigu ezer horri buruz. Epaitegian jarraituko du, horri buruz ez dakigu ezer. Tramitera onartu zuen, eta egin zituen hasierako argiketa batzuk, baina besterik ez dakigu. Eta gero, kereila kriminalari buruz, kereila kriminala ere nere kontra da, pentsatzen dugu nere kontra dela, ze oraindik nik ez dut ezer jaso. Ez diputazioan, ez bidegin, ez dugu komunikaziorik jaso epaitegietatik kereila kriminalaren inguruan. Guk dakiguna da, prentsaren bitartez jakin duguna, nonbait garraiolari iritsi zaielako tribunalaren admisio tramite horren berri, baina guk nik ez dut ezer jaso momentuz. Quería preguntarle, que me recordaba un poco los datos de cuánto tránsito, tráficos atraviesan Guipúzcoa y se han hecho una estimación de cuál puede ser la recaudación con este nuevo peaje. Bueno, ahora mismo no te puedo decir los datos, no los tengo aquí de tránsitos y demás. Y la recaudación, pues, si estimamos los del 2019, podrían llegar a unos 31 millones. Pero todo esto son estimaciones que luego sabéis que además estamos en una situación todavía que no hemos superado del todo la pandemia y los tráficos, pues no sabemos cómo se van a comportar. Por lo tanto, es una estimación que todavía no podemos darla por válida hasta que comience el peaje. Beste galderari? Bai, Onda Baskatik galdetzen dute. Entiendo que el fallo judicial no tardará en llegar. Si la nueva norma no entrara en vigor previsiblemente hasta principios del 2023, ¿quiere decir que habrá un año sin peajes? Por supuesto. Claro, nosotros no podemos implantar un peaje sin una norma foral. Eso es evidente, ¿no? Entonces, hasta que tengamos la nueva norma foral, como he dicho antes, tramitada, aprobada en Juntas Generales, y luego su consiguiente obra civil y obra técnica, como he explicado, tiene muchos elementos. Claro, hasta hacer esa implantación no podríamos empezar a cobrar. Por lo tanto, sería aproximadamente un año sin cobrar, sí. ¿Beste galderarik? ¿Alguna otra pregunta? Una última. No sé si con las asociaciones de transportistas locales han tenido alguna reunión para explicarles el anteproyecto o no. Ya sabemos su rechazo, pero si han tenido alguna conversación directa. No hemos tenido ninguna conversación, porque antes de empezar toda esta
bueno, todo este camino de peajes, del cobro, del pago por uso, allá por el 2016, 2015-16, sí que estuvimos hablando con todos ellos, todas las asociaciones, tanto Guitrans como IRU, como el Comité Nacional de Transporte, como FENADISMER. Bueno, yo no sé ya con cuántas asociaciones me he reunido. Hablamos de todo, incluso les ofrecimos, bueno, pues vamos a mirar a ver si podemos hacer algo con las renovaciones de flotas. No les interesaba nada más que no cobráramos el peaje. Nosotros ya nos hemos ya esforzado en aquella vez, y para la segunda norma foral sí que hablamos también con ellos, pero evidentemente, viendo lo que estamos obligados a hacer ahora, por culpa de los recursos que se han implantado y tenemos que cumplir con las sentencias, pues evidentemente el rechazo es total, porque ahora van a tener que pagar mucho más, porque van a tener que pagar por todos los kilómetros y todos los enlaces y todos los movimientos de la N1, porque si no nos arriesgamos a tener pues otro varapalo judicial, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que la actual norma foral es menos de 1/3 de kilómetros y estamos recaudando. Yo no te puedo hablar de los 2 últimos años porque no han sido normales, por lo que ya sabemos. 2019 pues eran 9 millones y pico. Pero claro, los kilómetros eran 14 o 16 kilómetros. Nada que ver con lo que ahora, evidentemente, no vamos a triplicar, como dicen, como ha habido declaraciones en prensa, ¿no? No vamos a triplicar el pago, sino que vamos a cobrar absolutamente toda la carretera, pero las tarifas van a ser las mismas. La última sentencia aducía que, argumentaba que, había una discriminación indirecta para con los foráneos y que, daba como nos daba una pista, podría decirse, que o se cobraba todo o no se cobraba nada. Beste galderarik, mila esker danoi, etortzeagatik. Eskerrik asko.